رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد يريني سبكتني ولله الحمد نائنمكم مجلس ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita niyo hasambahayang. Naubos na to na lilay in arkanus salah, mga karukun-rukunan sin sambahayang. Arumini insyaallah lumatun kita niyo pasunanus salah. Lumatun kita niyo pasunan as-salah. In hati sin sunan jama' sin kalima sunnah. Amuin sunnah. Kabalikan kuin sunnah atin niya siyukat ka to sin syara' hipapahinang in sunnah. Amu sadja bukun siya sukat amu in subay mo to hinangon sa kurang-kurang bang mo siya katinggalan siksaong kita sin Allah Ta'ala. Atin niya bang takatinggalan in sunnah halom sin sambahayang masih in sambahayang na to tayma amurakuman in sipat sin sambahayang takulang nahangkanda suway tatu jagahan na to in kasunnat-sunnatan halom sin sambahayang. In sunnat hasambahayang tung kabahagi aun sunnat qabla ad-dukhul fiha, before kau sumud pasambahayang aun sunnah ipahinang kain. Dua, in sunnat before sin sambahayang amunain adhan pagbang iban sin iqama iban sin pagkamat kaun tanyo rin insyaallah asusungo. Aun isab sunnat ba'da as-salah puas mo naman magsambahayang aun isab sunnah. Uno naman in jijikiran mo, bihaini, kauntan nyo rin siya Allah Ta'ala. In kaun na to biha, unamuin hikatu, amuin as-sunan dakhil as-salah, o fi dakhil as-salah, amuin sunnat halawm to sambahayang. Asupayari, makuta, inamuin pangadjian, naka na to, silima bayad. In sunnat halawm sambahayang ha? Nabaki nagdua. Aun sunnat pagtaon sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad in higarwa. Sunnat hayat. Ang kaumaasuho pilang ka kinisin sunnah, halawm sin sambahayang dua. In hijawab mo, sunnat ab'ad. Amoy niya una. Ab'ad. Sunnat ab'ad. Iban sunnat hayat. Sunnat yan karwa. In sunnat ab'ad, mabugat
tabugat. Tabugat siya rin sin sunnat hayat. Intada sin bugat sin sunnat ab'ad. Bang musya katinggalan in ab'ad. Subay mo tupakan sin dua sujud pagtawon sujud as-sahw. Sujud as-sahw. Law simpakato sujud sahwi. In sunnat ab'ad, bang katinggalan, maghajat siya tupakan sin sujud as-sahw. As-sahwi law simpakato. Ang kanda tabo katin ab'ad. Kauntan nyo naman uno naman in ab'ad. Adapun in sunnat hayat, sunnah sa taraan gaan siya bukun siya biasin ab'ad. Bukun siya biasin ab'ad. Bang katinggalan in sunnat hayat la sujud. Atin ya wayrun sujud sahwi niya. Tamam? Shortcutun ko sadya. Atin ya wayrun sujud sahwi. Nah. Amo yanin panimbulian. So imo na ingato. Bang katinggalan in ab'ad sujuran sahwi. Bang katinggalan in hayat wayroon na pagsujud sahwi. Gamman lang si mga ulama bang musyujuran sahwi in sunnat hayat piyagtuuran mo makabatal si sabayang. Naingaton na kuman na to. Uno namanin ab'ad, uno namanin hayat. Asupaya maingat mo amuin bandingon karwaya. In sunnat ab'ad, inatisin ba ab'ad ba'ad. Biada siya tingi, biada siya part sin sambayang. Kanda tuwang katinggalan suway ito siya tupakan. Sabi biada siya tingi, part sin sambayang. Bukum biya sin hayah, inhati sin hayah ini na style sadya. Jangang makatan yung rawang uno naman insyaallah ta'ala. Nah. In sunnat ab'ad duang kahinis. Duang kahinis in sunnat ab'ad. In muna sunnat ab'ad at-tashahhudul awwal. At-tashahhud al-awwal. Amunain pagtashahhud panagnaan. Amuin lang singkato tahayat panagnaan. Now, ang pagtahayat panagnaan, agad na yung pagsalawat dahil doon, in hukuman niya sunnat ab'ad. In hukuman niya sunnat ab'ad. Atin niya bang mo kalupahan, wala ka nakalingkod, nakapagtahayat panagnaan tahayat, insambahayang mumasi, okay. Amo sadya, suway mo siya tupakan, mga upama kun busrot, tupakan mo siya sin sujud as-sahw. Now, unin dalil sin in tashahhudul awwal in siya sunnah bukun ruku. In dalil nasabut hadith كرواية إمام البخاري ومسلم دين كان عبد الله ابن بحينة دين كان عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه لو سن صحابه عبد الله ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين. Inagisin Abdullah ibn Buhaynah, ang bukad lawlaw nga si mambahayang in Rasul, sambahayang
zuhur. Ma'lum ka ito yung zuhur 4 rakaat. Pag sa kalilong sin Abdullah ibn Buhayna, kalupahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakatindog siya, wala siya nakatahayat panagnaan, nakatindog. Sa kalinhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, falamma atamma salatah, najukup man 4 rakaat na nasambahayang niya, naam sajada sajdatain, tiupakan niya sin 2 sujuda mo na yung pagtahon, sujud sah. Dain di, sabab sin hadith ini, natayakkup, agun-agun natayakkupin mga ulama, sin intahayat panagnaan, in hukuman niya sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad. Now, bango kalupahan ang pagtahayat. Siwuda, kalupahan mo katan, biyasin na mo yung nakatindog ka. Atawakan wala mo nasabot intahayat tatay maun. Laong taon, tauri makahapal sin tahayat. Nakayan siya at-tahiyatu lillah. Pag-umusyad to, nakalakso siya magtuwi, at-tahiyatu lillah, salamun ala ibadillahi salihin. Nakalakso magtuwi madto. Unuin sambahayang tahayat niya yato. Imamu, way. Sabab wala niya nasabutin tahayat amuin kahunahan. Intahayat kahunahan, mamarahina, tay maun na sin syara. Bangkaw imian, lawmu at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أكنادتو نتو أموناتو إن سبب باباتو التحيات يسولت التحيات لله إن جقب أمن بنا سبوتان يولي مباي التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله أمو ينتو شلينكت لينكت جقب إن مينيموم تايما أنسين شرع تحيات بها إني التحيات لله التحيات لله سلام عليك سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله atau kan abdu wa rasul. Bang mo ini kaya kabtang biha ini tayma nakapas ka requirements. Amo na ini in aqallu siyah. Amo in shortest form sin pagtahayat. Abo ko nin hindo ko kanyo batamo inin sugsukon niyo bukon. إنهي حقلقني ومن جقب التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن سبب بابا نانا مولين ini nabang saupama intao nagtashahud sambilin sababa baba na wala niya na nasabot katan batal tasyahud. Hati niya Subayra siya magsujud, sujud sahwi. Bukon sadya magsujud amuin nakatindog. Tamam? Sambili namin wala niya na jukop, sumujud na siya sujud as-sahwi. Now,
طيب ang kanda suway mo tud paamuhon biha in tahayat panagna hawno siya tumubtub hawno tumubtub in tahayat panagna now tumubtub in tahayat panagnaan hamudhahab sin Imam Syafi'i agad sambil impagsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam agadin pagsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam sa di mo na hilamod impagsalawat paali Muhammad tabi atin niya التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد Allahumma salli ala Muhammad. Hilamod mo pa in wa ala ali Muhammad ayaw na. Tabi. Sumalawat sa ko bakain para Rasul Allahumma salli ala Muhammad. Di na kawim yan wa ala ali Muhammad la payo mo pa in alway. Hatashahud al-awwal. Hapapanawsin mujahab sin Imam Syafi'i. Hakaybanan mujahab di na sila magsalawat. Hatta syahudul awal. Sa mudhahab sin Imam Syafi'i, agad in sumalawat kau para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sa upama, hatay Quran kau sin Imam. Naubos kau nagtahayat before sin Imam. Mau magjatumihan. Pagyan mo, wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ubus na ka. In imam, way pa. Yaw pa nagsusugsugin imam. Ay, unin hinahunta ahalin. Humundong nasadya ka, dumuhong. In dumuhong kau wayroon hinang muhalom si sambayang makruh. Tinawus na kau nagtahayat, ubus na kau nagtahayat in imam way pa. In hinang mo nag-imagine halaw. Ya nagtambay-tambay biyan long mulukay pakaraw yan. Kimod na nin hinang magistambay kau long sambayang na. Makruh. Naunang hinangon. Continue hunta na paruhol. La, ayaw. Mujahab sin Imam Syafi'i. Long sim mga ulama, ayaw kau humundong, ayaw muray sabsugsugan katan. Ayaw mo lausan. O, kaya ba nanhilaus niya na? Long niyabihan, Allahumma salli ala Muhammad. Pagkita niya malukay pa ni Imam, وعلى آل سيدنا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أبسني أنا يوم بشهونه شهود الأول أيوه naunin hinangunta di ida kita pahundungun paduhungun di ida hipakontinyu kato unin hinangunta ta'ti bidzikr pagjikir korway tamam magjikir kau atau akan dumwa kawalun narwa. Allahumma salli ala Muhammad. Ini imam yaun pa. Dumwa kawalun mo. Allahumma arhamni. Ulun na yung dua mo kaingatan. Allahumma gfirli. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Allahumma gfirli warhamni. Uno-uno na yan to. Sabuton mo na. Sambilin imam, maubos imiyan siya. Allahu Akbar pa kumakat. Mafhum? Masawa na ito insyaAllah? Okay. Masawa. Nah. Okay.
Hati niya akadin, Allahumma salli ala Muhammad. Balikan ko. Bang kalupahan mo in tashahhudil awwal, wala ko nakalingkod. Ang panakasud na kau nakatindog na kau, pataas nakasud na kau paamo yung pagtaon qiyam, ayaw na kau magbalik, limingkod. Ayaw na kau magbalik, limingkod sa inhinangon mo, naam sumujud na kuman kau sujud, as-sahw. Naam, nasabot na niyo nagtusin, 5 bay. Toy. Inhikarwa, sunnat ab'ad. Amuin bang mukalupahan, katinggalan, pasujuran kay mo sahwi. Inhikarwa sunnat ab'ad, mudhahab sin Imam Syafi'i, al-qunutu fi salatil fajr. Pagkunut asam bahayang fajr. Tod sinising kaibanan imiyang bida asal. Hambuk to'y madhabin, hukum nila wala. Hukum nila bida, hambuk madhab na kula. Kanday magusus. Makaruog sadya ko hambuk nasihat parwa. Magtuy-tuy na kau mamilasyakan, mamumung bihain imiyad. Ayaw, ibon. Al-qunut, impagkunut, hasam bahayang fajar, in hukuman niya. Madhab sin Imam Syafi'i, sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad. Bang katinggalan in pagkunut, papasujuran sujud, as-sahwi bilang tupak hamuin buslot, jimatu kaimot. Nah. Biad din in pagkunut. Biad din in pagkunut. In pagkunut, ang katun mo yung 5. Ba'da ruku', puas mo pag-ruku', sami'allahu liman hamidah, dahin doon magkunut. Tamam? Dahin doon magkunut. Arakala mga sumumanjari magkunut qabla ruku', before sim pag-ruku', amudhab sin Imam Syafi'i liman jari. Kuno yung pagkunut, haunin tampat sin kunut, ba'da ruku', puas sin ruku', dahin doon nakawa-i'tidal. Nah, ang katun mo 5 mo, illabi afdal bihanun mo 5 mo. Nung mo bihan, mangkaw magkunut bihan. Nasabot, hakayman ang hadith, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yuqanni'u bihima wajhah. Apabila siya magkunut, kana yuqanni', biamad to mahinang qina'in liman niya, mahinang tampan habayho na yung 2 liman niya, atin niya bihan. Labi afdal. Ang kau magkunut bihanin 5 mo, tayma da isa. Bihan, tayma. Labi afdal bihan. Kung kaya man pagkakitaan ko bihan. Naam, bihan kaya man. Bihan. Ang pakaurumu asin dua al-qunut. Tayyib. Urin dua asin qunut. Amo hindi. In dua asin qunut, yari ko siya kiwan. Basahon tan yung akak-akak, paamuhon na to ang di mag-amo. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Aw hindi yung ko nagbasa. Allahumma hdini fi man hadait. Hadait. Wala imam. Bang hadait, nangayo kau patuhan bang man, kau may nang Yahud. Hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Tumtumatod yan. Hadait. Bukun hadait, kabuka, tagili din para kalam ko hadait.
وعافني وعافني في من عافيت أو همس سرهل عافيت. Nah, in hams bukun sina, ang kaya man maghams makalando may nang sin. Afait. Bukun hams imbihan. In hams hangin. Ilabtik sina mundila. Afait. Amatin hams. Watawallani fi man tawallait. Khudh lima. Basa. وبارك لي بارك لي فيما أعطيت أعطيت وقني وقني شر ما قضيت شر ما قضيت فإنك أو الفاء أو كيف نفكرون كيف إنك أو الفاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل ذال بكون ولا يزل دوغي معنى سن زل يزل يبقى سن ذل يذل ولا يذل من عادي من واليت تباركت ربنا وتعاليت. Ubusna ang pakausumalaw at وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمام؟ نعم بها الإمام اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ubus na. Isa po mo mari? Bangkan niyo, isa po papabayho? Was magkunod? La. Hituntun mo na sadya balik lima mo. Mukum mo isabi ako magdarala ay harap pa baba. Sallillahum. On kaya man pagkakitaan ko, subhanallah. Mesi may magdamuin. Wa sallillahum ala bi'aun amin hatod la ay harap pa baba. Kumbihan. Ay. Sa وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. Tamam? In doa surat ko ini, apabila yung kaunan mo munfarid, isa-isa mo. Tamam? Bang isa-isa mo. Bang aun iban mo, ngayon ko siya magmaikot. Way imikot hamano siya, aun iban niya nangingin doa, baran niya sa jenduhan niya. Sa ikot-ikot mano siya. Bang aun iban mo, lapayon mo yung iban mo. Biya din ipaglapay mo. Pindahan mo katanin nun, kasra. Pindahan mo pa na. Allahumma hdi na.
fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la ya'izzu man 'adait wa la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Naam. Aun hadith daing Rasul sallallahu alaihi wasallam min manusia mag-imam sakali di niya paglapayon in jama'an niya hadua in imam yan khiyanat. Mataon hayanat day di ka to. Matao din mahukum hayanat bangkitan niyo mag-check to. Biad din unin baitasin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal ahadith riwayat Imam At-Tirmidzi qala la ya'ummu 'abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala dhalika faqad khanahum. Wayruun mag-imam manusia pag-imaman nin jamaah. Ay kurannya jamaah. Sakali bang siya mangindua apabaran niya kataan. Di niya lapayon hataykod niya. Bang niya yadtuhinang habay tasin Rasulullah in imam yan khanahum naghayanat harayat niya. Akad khanahum. Nah. طيب. Ano yung makna niya ini? Ano yung makna niya? Yung makna niya biha ini. Allahumma ya Allah. Inhatisin Allahumma ya Allah. Ihdini bang isa-isa mo. Hatisin ihdini panduy ako. Guide ako. Bang ihdina bang kamu mataod panduy kami. Liapay mo na. Allahumma hdina ya Allah panduy kami. Guide kami paraan mabuntun. Allahumma hdina fi man hadait. Biyasin kapandu mo hakaybanan manusia. Biyasin kapandu mo. Ha mga tao salih, ha mga kanabihan, ha mga parang sabil, ha mga tao nagmamabuka kay mo, pandui kami biyasin kapandu mo kanila. Mati maana. Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina uninhatisin afa inhatisin afina salamata kami salamataha kami atawakan salamata kami daing haul daing hakataan musibah di hadunya ini mataw din musibah naam daing hasakit musibah daing hakayo, masulugin mga bahay mo, malawain alta mo, mapatayin ahli mo. Kudanan ka, ano na musibah. Atawakan makuhila sin syaitanин iman mo. Piya ngayo mo. Hadu'aul qunut. Allahumma afina ya Allah, salamata kami. Mu'afa. Biyasin fi man afait. Biyasin amuin kasalamati mo ha mga manusia piyarihala lamura kami salamataha kami ya Allah. Nah watawallani Allah tawallani hatisin tawallani
magpatikup-kup kau patuhan. Hati niya, biada kau imian ya Allah, tawallani, kontrola kamu, atau akan pasura kami pawilaya mo, ikaw ina mo imbiya, magjaga kamu, singkahalan na mo. Tawallani, fi man tawallait, biyasin amuin pag-amulahi mo, hakay man na mo imbiya panjari. Nah, wabarik li, ya Allah, barik, patauring karayawan kamu, patauring karayawan, sinuno, fima a'tait, sinuno unadihil mo kamu. Rijik yan ko sin Allah Ta'ala usaha, kaya ngayon mo ya Allah, papagbarakata, barik. Hati niya pasambuhin karayawan niya, patauring karayawan, sin sa suko sinamuin, yanughara mo kamu. Wabarik li fima a'tait. Waqini, iban tamingi kami, qini. Waqina, tamingi kami, daing haul, syarra, daing hakangian, ma qadait, sin amuin tiakdir, amuin kaya handak. In qada, iban sin qadar, mangi iban sin marayaw, daing Allah Ta'ala. Napiya ngayon mo kanya ya Allah, tamingi kami, lapas sa kami daing amuin mangi qadar, mga amuin mama, abutan ko sin mga sunog, masunog ko halaw simbay, at tawakan abutan ko sin amuin mga malumos kau halaw dato ono na ya Allah, tamingi kami ning had, biya mo raiyan ya Allah, kahanda kakaku in katan marayaw. Waqini syarra ma qadait, fa innaka, sabunnato din ikaw, taqdi, ikaw yung maghuhukom, ikaw yung magkakahandak, ikaw yung maggahanta, wala yuqda alayk, wayroon amuin manghukom kay mo, ikaw yung manghuhukom, ikaw yung maggahanta, way makahukom do kay. Wa innahu, iban sabunnal to, la ya'iz, di umuntayaw, di sumambo, in ono, man adait, in manusya kiyuntaram. Amin tao, kiyuntaram mo ya Allah, biasin mga sila, tabiya da kumanya un. Atawa kanwairon na pagtabiya, amin mga manusya, nang halipul hasara asintuhan, imusaha kan dariba, imusaha sin para kalahiyaram sintuhan Rabbul Alamin, in silaon biyamaan daan sintuhan kuntara niya. Na in sasuko sin kiyuntara sintuhan Rabbul Alamin, umuntayaw penhal, di na, la ya'iz, di na umuntayaw in kahalan sin manusya, kiyuntara sin Allah Ta'ala, wala yadhillu, iban di day sab madusta, di day sab mahina, in hisyo, man walait in sasuko sin manusya amuin, piyasuok mo maun kayo. In sasuko sin manusya amuin, piyasuok mo maun kayo mo in darajat niya, di naan mahinain tao yan. Tao na mamarihala sin kabayaan sin Allah, mahina pa, di. Halawm siya kabansakan. Halawm siya amuin katinggihan, karna ingkatan sin amuin sumuok, dumauhat sin rida sin Allah Ta'ala, di siya mahina di hadunya, labi luba haadlaw akhira, di siya mahina, iban di siya madustus. Wa innahu la ya'izzu man adait, wa la yadhillu man walait, tabarakta, mahasud sikaw ya Allah, wa ta'alaita, iban mahatinggi kaw. Mukunin pagyanon day di mahatinggi tampat, amunyaw nin Tuhan na taas, la, in pagyanon day di mahatinggin darajat sin Allah Ta'ala, labi na yung hakataan darajat sin makhluk. Nampakawrumwa, sumalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Muslim kunut.
Kihatihan nin doa al-qunut. Lingkat sin doa al-qunut. Naam. Harakalaon mga sugulong mo. Katuamyad din. Aun waktu magpakasambay nga kuhatay kuran sin imam. Di magkukunut. Aun pa ba chance makapagkunut? Aun. Aun pa chance kung magkunut? Naam, aun. Diyan din. Sabuton mo na sadyain rukun sinukunut, misandi mo na ini masugsug katan. Bang mo masabot na in rukun sing kunut to, mabista na kau nakapagkunut. Uno in rukun niya, sabuton tapos simbang, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na. أشهد
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nah, hisong na to in pangadjian hatungod sin kunut. Biad diin bangkaw makasambahayang hatay kud sin imam di magkukunut. Unin hinangon mo. Manjari pa ba isiplit in kunut? Pagkain ikaw long ta miyamakad hamujahab sin Imam Shafi'i? In jawab na'am. Manjari. Biad din, sabbuton mo na sadjain turo kun sin kunut, misandi mo na masabutin ini kata. Bang mo masabot nin rukun sin kunut tu, mabista na kau magtuy, biya da kau nakakunut. Unin rukun sin kunut. In rukun sin kunut, muna dua. Hikaruan niya thana, in hikatun niya salatun ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. In rukun sin kunut, dua. Isa. Hikaruan niya thana, in hikatun niya, naam, salatun ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dua. ثناء صلاة على النبي ركن سين قنوت bang mo yan nasabot na intuyan kaya lamod mo ha dua mo mabista na kau nakapagkunut. Unahin hati sin dua pangayo. Thana pamudji salat pagsalawat. Bangkaw imian Allahumma ighfir li duaan. Ya Allah ampuna kako dua na. Pudji, way papudji mo. Allahumma ighfir li ya ghafur ya kau baing ampunun. Pudji. Salawat wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad ubus. Hangkari na sa ato sabuton. Magyan sin imam, sami Allahu liman hamidah. Nah. Sami Allahu liman hamidah, dumuwa pa siya, Rabbana walakal hamd. Bang di magkukunut in imam mo. Sabutan na magtuy, Allahumma ighfir li ya ghafur wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad. Ubus na. Kaya na ko siya nakapagkunot na. Tama? Ayaw ko mga ano. Wala na. O kunin mag-ibarat, magsuntok, magkalo, mag-discuss. Ayaw. Hinang na sa dyan kayo. Nabang mo yan na hinang, biya na ko siya nakapagkunot. Tama? Balis ka itong tenhal. Imam magkukunot. In jama'ari magkukunot. Uno na hinangon. In hinangon. Subay in jama'a di magkukunot. Bang siya nakasambahayang hatay kud sin imam magkukunot, wajib siya magkunot. Mafhum? Wajib siya magkunot. Mayta. Sabab subay siya makadha amir. Isin amir? Imam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Kaya aun in imam pangangaran. Naman sa upama aun imam muri kau makadkan ya unin gua mo. Hali pulo kau ha imam mo. Bang magkunutin imam, kunut ka. Misan pa uno madhabin dira. Bang ingkaaunan sin ma'mum. Nakasambahayang hatay kud sin imam magkukunut sa kalitimukas. Tod siya kumunut bang wala siya nakapagniyat niyatul mufaraqa ba'tan sa bayang niya.
Bang siya wala nakapagniat niyatul mufaraqah, amoy nimiyat siya mutas, timukas siya rin doon, wala siya miya kada imam, insambahayang niya lang si mga ulama, salatuhu batilah, batal. Maita, sabab sinaglus kuman na siya imam. Hindi na siya makada imam. Nawang siya naglus kuman na imam, taan tutuod, mabatal na isang bayang. Ang kandad to, mga jamaah, suway ito dyan mahal ka, kahatihan na. Nabangin kaunan mo magkukunot ka, hatay ko rin sinimam di, aun pa dyan, makasiplit ka, mintusad dayaw. Allahumma gfir li ya ghafur, wa sallillahum ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nakakunot na ka. Tamam? Mafhum? Na. Nabang sa upamay ni imam, yaw na nagkukunot. Allahumma hdina fi man hadait. Unin hisambong mo. Amin. Aminan mo. Amin. Tayma ya Allah. Wa'afina fi man afait. Amin. وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا شر ما قضيت آمين تيما كتان pangayo-ngayo yan pagabot maun فإنك تقضي ولا يقضى عليك sabunal to di ko'y maggaganta wayro maggaganta dukaing uno na hiyanon mo uno na sabuton mo maulana imian na kolong mo hak matan. Unin niya nun mo? Hak. Unin natin sin hak. Hati niya matan. Na, piyangin dayaw sin mga ulama. Pagkaimbis sa rabukon na pangayo-ngayo, probon mo yan to. Piyasti mo lang mo hak bunan. Matan. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ حق بنال وَلَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ بنال حق تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنبقوا مغد نعم سمجود نعم تمام بهاتو إن هنتنgne نعم نهرين دون mawaya takamu palutuan hambuk hadith. Sabab bihaon na nahinang naadat sintaw mag-asubo dalil. Tulong nin dalil mo. Mag-asubo sin dalil. Nando kayo sabi hindi makahingat magdalil. Naway di ka pangwa. Amuray ni kaya mo bihad tulong min biat ka mo. Ilan takamumbuk hadith. Ba't nyo kaingatan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magkukunut sa sambahayang fajr. Nasabot hadith kaya riwayat sin Imam al-Hakim iban sin Imam al-Bayhaqi sarta hukum nilan hadith hadithun sahih. Tamam? Dain kan Anas radhiyallahu anhu. Inagi sin Anas radhiyallahu anhu po rin hadith murah-murahan hapalun nyo. Laung niya mazala Rasulullah. Mazala Rasulullah. Masi in Rasulullah. Mazala Rasulullah. Dito na isulat. Amuin in hadith. Baita sin Anas. Mazala Rasulullah. Masi in Rasulullah. يقنط في الصبح masi-masiin Rasulullah magkunut hasambahayang subh muna sambahayang fajar hatta sehingga tawasambil faraqad dunya sambil nagbutas sila iwan sin dunya. Artinya sambil pahinapusan napas sin Rasul, wala niya biyugtuin pagkunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bangaw pangasubo, anjay ta mga subo. Yaqnutu magkunut. Aw pangasubo. Na, magpasawi kita. Fadal.
Nah, Simuna po, 2 rakaat na. 2 rakaat. Pagsunod ko sa akong nagpunod kay Imam. Aywa, sabo nagkukunot. Fajar. Kasunod na po. Bago sa kulang dalang, Nah. yung ko yung kulangan ko. Una yan, kapag abot kami yung 2 rakaat, magpunod pa ko. Allahu Akbar. Malingkat. Malingkat in pangasubahin doon. Dungdungan na to. In pangasubihain, ma'mum na late siya. Pagsud niya, in imam nagkukunot na. At hinapos ang raka. Ano na yung hinangon niya? Sumod siya sumambahayang makad siya magkunot. In kunot niya panagnaan. Ano yadto? Mabista na siya kunot hinapusan. At misan siya rin na magkunot na hinapusan. Mamarahin na niya ito. At asway pa siya magkunot. Na. In jawab, in tao simud bihad to. Panagnaan rakaat, di mabista in kunut niya yadto. Himinang sadya siya sin pagkunut, muwafaqatan lil imam, hasupaya siya makaagad hakakahinang sin imam. Ada pun di yadto mabista kunut kanya mayta, sabab in kunut subay siya hinapusan rakaat hikarwa. Ang panagnaan sud mo ang pagpanagnaan, di pa mabista. In hinangon sin tawbihad to. Pagsambahayan, kumuntinyo na siya, timindog. Bang siya mo nahinapusan na rakaat, pag-i'tidal niya, kumunot siya magbalik. Kumunot siya, magbalik. Wala ko na sabot, kalupahan ko. Damit yan dahil mga sunna yung pagkunot. Haamuin, finnis fithani min syahri Ramadan. Amuin habaying tungaan, simbulan Ramadan, hawitr. Habaying tungaan, sin Ramadan, amin ang putag 5 kasuwangan na, bang kita magwitir na, dahil doon magkunut kita rin doon. Magkunut kita rin doon. Naam. Damit yan magkunut, apabila aw nazila, hati sin nazila, bang aw biya mga aramala, lang takyasunukan, natawakan biyuno, yung mga kataw-tay manghuran na to, atawakan kyuddan aramala, hangin uno-uno na magkunut kita. Misan habukon fajar, ha zuhur, ha asar, ha maghrib, ha isya, manjali. Naam. Impagtag simbihad to kunutun nazila. Apabila aun nazila, bala di matong mga muslimin. Naam sunnatin, kunutan tapangayuan tapallahu ta'ala bang man, amuin long tabihan, pahayangon sila sinallahu ta'ala nga musibay. Aun papangaso? Fadda. Waisa niya. Waisa niya. Mga sumure na yung tahiyat awal, pag-uwi simat apat, doon nga kaya sa bayang garot kung para sa kiba sinukpa. Ay siya tayo hindi makibansin ng mga lauta sa isa niya. Hamon ang halit siya nakatindog, kaya lupahan niya yung kuwan, tahiyat awal. Tapos, limingkod siya magbalik. Ay doon nga kalang kadama kasi, nagkapit hindi. Limingkod siya nagbalik. Kaya lupahan niya yung kuwan, pagyan sintos parang limingkod siya magbalik. Kunin niya yung halit sa bayang. Hal sin sambahayang simbihad. Apabila yung kaunan niya, amuin, miya makadtod hamujahab sin Imam Shafi, embunal na imbihad tumaba talin sambahayang niya, bang siya miya makadtod hamujahab sin Imam Shafi. Arapun hakayban ang madhab, hukom nila wayroon dasa, niya misan siya magbalik. Na hal simbihad, wala niya piyagtura ni Wan Sindi, baitan ta na sadya balik, ayaw ko himinang simbihad. Sambahayang niya tayma, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na. Kung ito na taas, timitindo kayo na kung magbalik, liming ko. Fadal. Pagkas nag-apin ng ikuan, daw ka, sambayan niya mag-rin. Video ako to. Ito ni Kaltuha. At inasuposin niya ko, ikatuti mindog siya. Maghrib. O mag-rin. Mindog na siya ikaruha. Basta kiro maamin. Kahingga. Panagnaan. Oo. Umusyan ko. Aong, magsawi ka niya. Mahanga pa. Ang karayda ko dito. Dimindog siya. Kaya may itong ito, na ka na. Huwag man siya sumaman ka, simudod siya sawi. Buwa. Puno sa yung niya. Hati niya, panagnan rakaat, supposedly timindog. Oo,
Nakalingkod siya. Ang karay datud, siya hawi siya sin ma'mum. Ang pasya timindong, sujuran niya sahwi. Sujuran niya rasa. Misan ang karay. Sujuran niya sahwi, misan ang karay. Kasaan niya to. Na maray okay na kataan, mayroon na magkuhan. Ito. Parang kaya ang mga kapadyayat to, nalitim bati ka. Nalitin bati na. Alam, kita mga isang umuntong abiyaya. Di na kita kumutot. Diyan sin sambayan. Naam. Bangkita rin na. Di na kumutot. Pasal simbiya, tas ninso. Njari na isabin sa bahayang mo. Tayo da isab. Naam sa kunutin na. Labiyak, galing mo. Kunutin na. Alasa. Saldain siya qada sin fajar. Kunutan mo. Sabang kau magkada na sin mahinaat, nisag unom, nisag pito na, ayaw mo na paladyo yung pagbasa mo, hipos na. Kung ko email lang muna ini, kada sin fajar patanungon ko isabi. Pasalin bistahon na hindi, tamin waktu pagkada mo. Nagkada ka ha waktu, suway hipos, adlaw. Hipos na siya, bukon siya matanong. Na. Tiyood niya na. Ayaw bihad. So yan yari manjari tuon. Ay manjari. Na. Nabang kita mano siya rin magkukunot. Ayaw kita isab amahan. Ayaw kita magkuan. Ayaw mag-react mo yung violent reaction yun. Ayaw. Naam. Kaloong pangadji na isab dukaing. Yung kita miyakad hamazhab. Sinimamu Shafi. Rahimahullah. Naam. Tuan Abdul Aziz, ang pangasumo tuan, wayron na. Ang kaibanan di mag-aasura hindi sa mag-aasura Facebook, mataunin pangasumo na waktu. Ito na masambang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الحكيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.